Mm. Welcome back another video mga kabiga. And for this video mga kabiga, mag food taste tayo ng 24 chicken mga kabiga. Tara, let's go. Di na tayo patubig-tubig. In 3, 2, 1, intro. Pasok, let's go. 2,000 years So later. karon mga kabingka, magmukbang tayo ng 24 chicken mga kabingka. Tara, let's go. Wala yung chicken mga kabingka. This is a sauce. Sauce yun. Mm. 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 Dami. Wag may siya kabuko-buko boneless chicken yun. Mm. 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 Hmm. Model lang budget meal oh. Hmm. Ano? Budget meal na nila. Hmm. 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 Siya. Lasa kayo. Hmm. Boy, ate. Hmm. 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 Abe. Hmm. 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 Morning bonus chicken nga. Hindi pagsawaan. Hmm. Hmm. Hmm.
Mm. Tapos pareha ramalin nyo. Mm. 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 Grabe. Sulit. 24 chicken. Mm. Crispy kayo sa gawas pati sa sulod. Lasa ang lasa kaya. Mm. Mm. Oh. Morning manok na. Di pagsawaan. Mm. 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 Goods na goods kayo. Mm. So, hindi siya. Perfect ito maluto. So, ito po si DJ March in the place to be you. See you in next my food adventure and food review. Mga kabingka, papush ka, baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.